Vrijedne ruke zvorničkih ratara privode kraju ovogodišnju žetvu. Predrag Đokić iz Stabanaca požnjeo je oko 50 dunuma pšenice i najveći dio posla je završio. Očekivao je veće prinose. Nije bolji nego prošlu godinu. Ja sam prošlu godinu bio zadovoljniji. Od ove godine imam prosjek. Još nisam završio, meni sve uradio sa jednom 50 duma, 5 hektara, imam još jedno 5. Negdje će biti prosjek 450 kila. A prošle sam godine imao prosjek 560. Znači nije ko prošla godina. Razloge nisu u martu bile kiše kakve krenu. Ja većinom posijem to na vrijeme. Do godine možeš prskati, ja sam i jednom prironio i drugi put i prsko protiv bolesti i protiv svega. Ono kad dođe godina da neće, ono neće i gotovo. Predragov komšija Bojan prezadovoljan je ovogodišnjim prinosima. Ovu godinu će, kaže, pamtiti zauvijek, s obzirom da je bila više nego uspješna. Pšenice sam zasio negdje oko 1 hektar, zapravo zajedno sa ječmom 1 hektar. Što se tiče roda, jako sam zadovoljan. Ove godine sam imao rekordan prinos, negdje oko 700 kilograma po dulumu. To je do sad kod mene na mojim njivama se nije nikada desilo. Znači, njiva je bila idealna, uslovi su bili idealni, tako da je ni rod nije izostao. Kvalitet zrna na nivou je prošlogodišnjeg. Ono što proizvođače brine je što mlinari još nisu definisali otkupnu cijenu. Najavljena cijena od 30 pfeninga po kilogramu nije ono što su priželjkivali. Nadaju se za 5 pfeninga većoj cijeni. Znaš kako? Čovjek je nezadovoljan kad bilo 100 maraka, ali neka realna cijena na osnovu ovog svega što se radi, bar da bude jedno 35 maraka. Subvencije resornog ministarstva proizvođačima bi trebale pomoći. I ove godine Ministarstvo poljoprivrede vršilo subvenciju za proizvođače pšenice, tako da će oni dobiti subvenciju od 0,05 konvertibilnih maraka po svakom kilogramu predate pšenice, kao i da su ostvarivali pravo na plavi dizel koji je jeftiniji za 0,60 konvertibilnih maraka po litru. Ako vremenski uslovi dozvole, ovogodišnja žetva pšenice u Zvorniku trebala bi biti završena do sredine jula.